nso baabi anwo no seven brothers antin kwafo nkra ko yikusie e de bom nkana pese edi nti mpese nsan konkrum anu anti amba entim sura mommo konkrum ba na so be share victory sa se victory no anya mama so nkoguo e na aba ene fa na sa de koi aja how can I go without money? Me ya madun se meva from kura. Me nante ko kakra ne na nyina mpajan na ya ne ma loko ma papa. Ona nti dru he. Mpacho me nante enkam ya dru abu akwa. Eti ka wo de ko ukrom hodo ho. Na de ukrom no be ha. Men ha almost 400 something kilometers. Nso no se me check ya medical call boss be pa me sekna mane. Nti nan kan pese me fa fom ko ena misusu hu chire obi no se o memla nhyira na nhyira fo de ahuma bro wo mutim bebeboam na mako kianti ambae nsramala manyame kama koma ne mumboam anyumere ya mefa proto waka ne mako nkoduru nkruma I got peace anu anti ambae na wo ba wo kra obusuafo me kra ma busuafo ase mmame no no kore onhyela nye namba kakra mpapa na ye namba mpapa no so owunum omunyina wu akame nko a zezes kasa na wu hi ansar watim de akọ mpajo minya tata series ya edimbeduru yo zezes edi asem na wo ka kire ewiase man enhyiretiefo ene obi a wo tie wo fo adesrede to wanim mpajo adesrede a mede to nhyiraman ene kumasefo anim se mesremo wa wo mo bia beboame na fe ahohofo a mo afe na mo ba kumase no munye vigilant anya saade a ye dia kokko beda no dabo yo usudin Mustafa Muhammad ya da asipi so ne atwe komo me so me dan wase wo bibia be kan twa to ana ne ja kwai mpacho bibia me kan twa to ana se kumasefo mpacho mumwami na mensanu komi krom na nkodrum krom dia mensanu mahabim cause I need my life is better than money ndi eno ana mpese me kan etwato me da asipi so ne atwe kobo me so me dan wase kwasi ya so ono a wo nyame fa ne currency yi on akware ba ha se hwe plans ne ne ma wo de tu yitrim bro fi hwe akware si ma men ka semcho o kapre obi ama ne kapre sempo akrobi ama ne bi sa kwaye otu otim kwachi kuzeri bo ampesi die sa na oba ha me agis kadema no miko yi shirt se de na wo mikra mra fi kai miko yi shirt nyina de bra kwai awi akire ya ne niam nyina ma na ade achi ye 3-4 de ye no sat radio station foforo o sai ka different thing eno so o achese na chese de obeka na ha no e pai eno so eda sonko hwe akwa se ya otu bra kofi tramo wi ono obetra ha kura hwe ye studio ha wasa ha nyina studio ha nyina jama turo o se hey adan kan wasa sente wa nyina so tiase ya mane kapre ya mane sempoa hwene mowre hwene nsakura asi oso se hwene nsasi oso ba kumase 4 days ago last Friday ana oso ba wanom tramo amana adwena sei tramo ono wase ofre ma me wata ai wan India wan oboa onte da tramo na aye ne se ofre cha ai India spirit bi mo ne ni jinkomo onte bia no betima gira spirit anim se ma twitu na maku tramo kasa no bi no wakasa ti se made for na made for bi na wo se ya wo hia mo kwaso na mo masa na omo ye ne se bravo fi se omo disturb omo wo station baby lodu yeah ba ku gira friends crew from traffic over the swabeze wanda no gira ho era ba ku su gira your friends edum ho baby ono ne nan ewe ya nanta kakra do kuraba oba ko ani nana ga abakoro gira ho take da gwara za masana take karo se
na barwa do jebe ka tu no pai easy ade bi na ya kwa we ana usi pankro no kwa so a also usi bebe boss afada obeko oba su pia afada obeko odam sa no oba su afada o hwem so senior man last I was obi su gina said o obi na twa kwam na o gina twa ukọhwe ya bibie ni ho na omo de obitimi ya no de ba aso akwani yes ogina kana no vigina bibie aso twem ogina kana ogina free na woni ya ko VIP station ko obi ti ko jaka na chi no oda wada frat no vion kan ti ko de no oda tramo ne sa ne mabanti we se nim enema wo kan nyina no o kan ama obi ehunu mobo sese o tibia bi mu wajai nti obi mu ano opa me ma discuss ya na monitor na bo bebe de ko akotena ya na this time for them say nchira o madan ne se ha se Bank of Ghana obi ama ne house ano de ba this year o problem with the bars here ye niska ye be dom sukwa he se wasem a wo kan ni krom kra bo ma me din kra wo so ndim mo offer ma me no ba money ma me credit din chair of air kro to onka because you see e kan obi betumi trace yakọ on kro ntimi nka enya no kra brawovi this year de ye me na ho na sa de binum ba ha ba sa na akwa bi ba wo se sebe kafra ne kwati ba magina so akwa ba ye wo gina ho na de say ya no aba ne nam say ya grab obi na kofa jalabia na kofa bi jalabia nso sa o ba ya so makoba ne say na me fie ba ha ma boro na makofa jalabia obi kura de tochem na me sheda na de bra akwai say ya Ewiase obabu ye Ewiase wase ono sika ejeje ma amanfo de ma no wono wote ase say amanfo ka so memma de no amake wase wa okofi okakulity ni nyina no no so nya 84 million 50 million as Ewia no to abaye beji imagine what you call radio bebre so ya fi what dey na radio say what call radio ba ko producer go fi eje de memma wo mo so enye fine obi ama no so anu abetra nhia wo mi say sabe ye ye jimi na mba ahumabro din nti masa this year ye nye ne sa ya tabe ho chiri manso ka say jis can be di anke ye de nye govi so mo ya mo ngose mo e chere bi ko cha bo na de baba be na asen we faso be no we nye ya mi hunu mabro bi ya mi ni mi hunu ya bi ya ni passe fatawu fatawu ni si Ghana enchini mani ti we ne Ghana che beja we Dabina enkwase bi kura o ka se ohia odwa no odwa re too much kura o ti ka wo yem no ndi Tramadol kasa no ka we tuon mo se de Ghana enchini mani Ghana beja mo ni bibi we je who do free biase we je tuon no na ni papa ewu we tuon ma mi ewu o ti biase ma mi ewu we je edi send pa we no onu mi hunu mo bobi ayame asema o ti kan se odi awuo odi nsamone oye we hwa wana wonum sa adu no mko operation no ni sia bida na so wahia bia masa we say obetu chamo wo mu ahuma bonu mu tirim wa banipa ade kro mu chiri kra ba ko edipa onim wo so who be onimu na boya obo because obo ape ba beteto so shasa grofoni bia on fon we se wo be hwe wa wie obaba one ne beda ana oyire kwara so bi ne dakra kanye bone nyam fonso bi no dem yes bi no nyisu condom na obaba bi na akwala ketwa bo force na akwana da o papa udi agbo botuo won fon kwa se bitwa shaka wo okura no ba ne na force o pon kwa woni ne beda anana ne na sankrofo wa mu se bono magire enkran ketekiti o obetwa se kan pa se kan we na we come din sisi abravi we share kwanche ba bia obabo ni so agi phone sisi se kan obetwa se kan wo twa wo yene ho akoba ko de papa no boy nye ana go share papa wo fitem asa fitem se papa ne baba ma nye
na ne yɔnko no saa kwa no akɔtwe mu bae na kɔmɔgye na kɔdo no sai no uchi pa ni ni madafo pa na papa no wa kɛbɛtwitwa wo ɔruma no so to no mu ɔkɔpɛ ne dwot kakra bi atwe de hyɛ botu no so tu botu ni na otutu botu ni papa onye madafo pa na papa no ai agwazi uko baba ko desert storm ne already was different strategy in criminology ampanzo no boa wa betra se kan abese studio ha nyina e de asore ko obetwa utsikan ono ne papa na dafo kra ne papa wo otutu botu ni scout wa hwe o se tanya na dafo papa tutu papa yesu kakra che botu otutu botu mu ya no wo de chiko so onko onye no hwe baka che de ba se do ana fa yem so sango nkwa we se omo bono kitikiti bono ma wo vuo ni mu wo ji agbo mo da fom efom wo beta fom no awia wo beta fom eduno mo no mo no ano eba na nani ne asesa na dia ro ho ni se sika wo nya ye enyama wo tibi ye nya wo wo sika no ba fanya hwe sesema kaka se ne kura pa se sika so yi wo pa fanya hwe me si akwa na asem na wo kan me ba oni be chade se omo mbo kro no e sa operation no o ma sika nya hwe omo de hotel aje asawo ni akofo krom obi sika na onakọ lai wo go tu sika no fanya Japan o for the boyfriend wo de ko akopo hotel o mo gboda wa ko di sika ni nyina ma na sa asa no ba fi me da se ja e say the boy ni hu dia ha no mo bo bia ye na we wati wonu mi we say the pass wo wa we ni jo we na naka we na ka ni tachi agu no so wo bo wona tachi agu agu no so no ma sa ready ti hu ya wa pele kusie no kwaso faso bi ni so wo ti ase chiri bi nko so bo papa bi an say because bi international power press chap aso ya nam do yi ni nyina se hum sam ene ha wo anaso obusua enome abem ya bo obidua ana hwan ene ha wo e ha no spiritual marriage ha wo da na se be honhum bi no abeda prophet is a Jeff power man or zebra how ni nyina to betwa prophet is a Jeff Zemen catch us international power press chapel e o man ponten Government Hospital na chiwa kwasi ada bia ane ukuada osom ewo ho aoba bibia betu akonkai Friday so counseling ba so pa na uduru ho a Nyankopon enam Bible no kwafo so behwe ama bibia atumi akọ enkai power mind say Ewiase ufie hunhumu aware hunhumu yare sabe boniyo spiritual attacks ne ekaka hunyina da ni nya so ba beda no bomode so be frɛ no be so na ne di nkomo 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 949 087 0556 949 087 and 0243 999 796 0243 999 796 and 0243 999796 na otumi na twen komo what the air oil ene enku ene semra abedwa so ni nyina ne sɛ wode kyerɛ mo nkran neutral station bi sa sɛ opɛ agawuli obenya bi atotachiman so GCB bank na chiwa bisa bra Thomas ne otompa boa no obenya bi ato UK so bisa lady 0795197785 0795197785 ma ponten so oba church premises wa obenya bi chira fema security for the house oba obenya bi ato Kennedy digital satellite oseme ka je ose new year achade promo no egusua ekoso warkodo na ni nya se 32 inches TV etikotra ni bi brabaje 549
cedis. 40 inches 899. 43 inches Ghana 999 cedis. And 50 inches as well 1,699. Ninya so do be home theaters ahodo Sarah and odi a brand new high quality KDS. Ninya odibi aba laptops, air conditioning, deep freezers, microwaves, and yakika account CCTV cameras. Ninya odibi aba airboy juba fufu powder machine and a machine so the pomma de ninya odibi aba airboy juma yipa amunamuno abrane momade so obeko no okope bi ebebo papa na bibia tumi akonkai we ya ba adwuma akone ne ntenase ya beteto kakra wori be ba nso te se ni nsuo so kukuku na nkra na yema na te so nya japade bebre na abo ama abrabo no atumi akoyi edi ama Canada de getai ubehuye of first from Family Plaza building stores number 21 and 22 sada na behuye o patase Adom House Patase Main Street Yeben Police Depot and afre 0244 385128 0244 385128 na 0207 653031 0207 653031 na oni atwetwe enkobo we a balm of Gilead kwasi papa we mama drobi efiada no enye easy wa kumaya de pa peda ho na no omambi kwasi omambi na menyan nyusi wo de fansuo no we ba no ha atreba ko ne fa vote kese to ano ema no o do hye eduro no atreba ko ne fa de wa wakoma no ebesi ai kama ama wo no obetimi anante akọ long journey omre saa so na betimi asenso akọ long journey omre what try me nyina a word to your wise is northern region mawi masa balm of Gilead doctor or oncology department wo komfo anoche ayasabia didi e doctor Edmonata na enya senketwa na dro no yankase ni ya yedie e ro di bia yenro na the unique diagnostic machines aba unya bi ewo ayasabia bia organa ha na doctor abotina wagiche bona beti no wonam kura wo se abodi no kukuru no hwe yakopon nam so manenim die papa enye asanketwa ni nyina se yare kwankro bi se brabuo mu yare awo ho nsem diabetes koko hypertension stroke cancer ni nyina bobode so reba bedan no bebo papa or scan or lab sana ultrasound machine ni nyina bi o capsule analysis ni nyina o physiotherapy gym oboko open adia obepeja and apre massage nso a ye be massage aba bia akonka adwuma fritwada akopem adwada na adwada kopem fiada no ye hyase no nso aba pamu 7:30 ni upon 5 pm and a weekend so memida ene kwasiada ye hyase no nso aba pamu na yapon no miensa yawo Aija Hotel Junction the cabin yawo MTN office no achiwa eneo betumi afre doctor ewo 0240 51 21 71 0240 51 71 Mr. 51 21 71 and 0244 63 2533 0244 63 2533 kai se doctor say se wa ma waduane a wo die no anya wadura obawie aduro se aduane nya dua ba mixture na yeduro maso yom so bra malaria fever de hawo wonu mu ato woni padua ni nyina emu oya ni nyina se kodwa ato anyadua nyadua wa nya to ano a owuo ede obekọ efise se ne malaria ana bunu atridie ekum Ghana for etoso na dade Yakopon amae dwatoafo woni nyadua unya ko dwato ano a ene magara yakare asamuasa enya de a uhobeko nemom wa malaria nchosa na wayemre na wonu mu ato oni padua mu wayemre na wanya nyadua a no mu amsrew wodobeko heba ho sere bia kwa benya dodo no etu na wo pedodo apanisi sebe wo ajapade a wonse na nagufu ado abai obode so obefre 0558 56 58
90 0558 56 58 90 and 0270 41 76 69 0270 41 76 69 na only one atwetwe enkomo. Say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Walk, walk, walk. Walk. Walk, walk, walk. Walk. Love Fitness Walk. Walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. It's the start of a new decade and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love from Absa Bank Fitness Walk. It's a new year and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst we keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibilities to I don't see any say, I'm a bread prophet, and me be say, and you know why a pretty teeny maintaining cat no piama presang. We are in some bibli ubiquase, anyway, ya to me do. He saying, just saying, near me, dear, young Ponso, Admo, the Adomino. The demons have a Cabiana, it is a year, me ye Juma ye panso, a fum Juma paddy, me ye, Nanso. Feeding me who is similar, Sana, busy, and ye Jama. I ya to me. Yo, Papa, anyway, dear, the better was it, and to also catch her for Sir Obahano, the Acosino, but to me about for money. Na, I see 2 crowns so or Baba boy so money. Me does say. But all tomorrow. Well, I was on for Prophet Joseph Mu Nsem, and that's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I said, Aquapan for many. Prophet Joseph Mu Nsem, when I'm a Bible Mushim, Ghana, I'm a Bible, I had the Shisham, when I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewalan, and Yukuno. And I said, we didn't know a banana in the Bewalan. Now buy a bachelor of Prophet Joseph Mu Nsem. A Jumasam name could ye a bit to Nhyira, who be crowd and behind when a bush him. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now your problem there, make catch your brain. We were who Ghana and our approach, ma'am. Now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem while if you couldn't answer if you only problem. Just said the whole problem one said, just say be a woman, sir. Work traveler. So work traveler to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mu Nsem, may cancel your my baby. Oh, bar prophet, Minam to me, dear, grow canipa. Ma will be a doctor say, won't be. Will be a dear crown, Minam to me, my
Prophet Joseph Mensa me was akwan no obu ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim tebu mbola junction etimetim tebu mbola junction Prophet Joseph menko na me de Bible ye hwemu so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa so bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye djuma da na benada ko Accra me wa Masama Stadium junction Jarvis honde me ye djuma yawda na me menda na nkrofo bi ji achinyi se jimfo ne ho mfaso se bodam ni no be kai bodam ne ho mfaso se jimfo ne ma jimfo ne bodam ni betra ha le bi se bodam ni ye mo abroba bende sa abrobe mesense ne kama me penso a mesense ne pa pam na medi wa ne bi se jimfo Yama TV abedo se no kama ma papa ebezo ma papa mnimadi so yo jibina no wajimi ampa ana yebisa abodam ni Yama TV abedo so mekwa akopɛ dan bi akane awumu na the TV no ahoma na kɔhyɛ da ho mfoni bɛba so no mahwe ana yebisa abodam yebisa jimfo na so ya mo abroba bende azme ko fe da ya kan ya o na do wa na kultio ni baba maso no ma oh na tete jimi no ya she sledam bodam ni kwa ni nyansa se jimfo wa hwe nkwa asem ya kwa pomle ho sem ya kwa Dr. Mensa asye me no kate Dr. Kwaten ay krado ewa ha na adansi ofi Dr. Mensa asye baro ano den ni nyansa na nsem machine na ode abaro adutwam na jekum tiase ya fre no saman no akonsa mampomu aba Dr. Mensa tiase adwuma wo bona no odene na sabre wo senya machines pa kukudam abode machine wuchira so a na enya sanketwa na ena yeso hye batakale no ai na no den enenye easy na no den na ejuada sana na ma bi yesi ma bi hwe ne sa o se wo Dr. Mensa o hura so Dr. Mensa wadro chese wo huni wonka erukwasem ni Dr. Mensa wadro na Dr. Mensa so na aboa ma bibidro agehini o kumasia fi se ona mai wo se abibidro kra no ye nya ne ntadem ye no ties so a o de ba ye ma ultra modern system o de be wura abibidro tomu ama na ya kono amene abibidro amanfo atoguso Dr. Mensa obo atwuma yi pa me so ha bia bomode na fatwa no de odi twia fa kokotwi uji twia gina baabi akotwi no kumase no boase kwantempo no so na udu kotwia ne bamu ohun se di fam say Guinness de po ho o ma hyehyɛ incretis bebre ho ne ede toa hye mu no bebre o ni fam say ne bekum so pe Dr. Mensa de case wo wusi free wa no akoda kem na edoko Dr. Mensa so ye na de free kwaro mpo eko Dr. Mensa ho a eye namo kwai kakra bi chese untu na be aduonum na wadu Dr. Mensa so ye ko na kojo apom Dr. Kwatin eya kofi doc fire to aso ye me da say fidia ho asem a wo kan no enya asem ketwa enne mia mesumi ko ye bi na ohwe se ne fidie no ni ko efa so ye adwuma ni se ne ye no a anodin enye easy efidie no powerful machine pa ye dia beka ho na edidi djuma enti amenne obi oba Dr. Mensa ba clinic bia no se ekoba se bia ese doctor di fidie ehwe ni pediem ese du ko physio fidie ahodo ewo ho ese du ko lab fidie ahodo ewo ho ese du ko scan fidie gu ho ba bia enya sem ketwa na asem mako a emma Dr. Mensa ho ye nwanwana ho ye hu a enenu ba bi obi awo bi oyare bia no hwe Dr. Mensa chiri kwan se enfidie awodo akese yi a Dr. Mensa didi djuma nyina no eye Dr. Mensa no ankasa ena odi abibiduro sayade enfidie ni ye nhwehwemu
na ye nhwemu ne dosodoso nipadua no ne ehunu se de nipadua kwa no etie se de wakoma no tie kwan efo enye adwuma ohaw bi ye wo ho na tima kyerema ye hunu na ewia afi Dr. Mensa no ankasa eno de bibiduro kan ama yade bi aba oso na wodi achia no mnu ahodo a enkoyie no na afi de won so wonya homeka we na koso Dr. Mensa e ba clinic eni ntema afi esi mu yi no no kwasam ne say Dr. Mensa ede ebibiduro no edi dwuma so na adanse apie na enwanwa na enuma enya hotoso say afi 2020 yade nyina yie because ahoboa Dr. Mensa di fi 2019 mo be wuram eni fidi ahodo a nyame adom so pani ya Dr. Mensa esa na yade na obeyi Dr. Mensa ye no di fidie powerful machines mako enkono edi abeche Dr. Mensa say onfon ba ko bi enko de nkrobata ni nyina no mfanya dwuma wonum nyina ya dansidie o na sam fidie wei ene ye bewura afi 2020 mu no na ode efiri amano ne ebae ede beka ho ntuku efisio ho uko lab ho uko scan ho baby a general diagnosis baby a consulting wo hodo a utimi say yes Dr. Mensa edwuma wo ye no eye dwuma so ankasa ente mo bi a oyare bi anya hoto so say yare no de aba but na wie ye Dr. Mensa Herbal Clinic Kumasi no kotwi ne wo Guinness Depot na ho so de nya ya kwan se de baby agira bia na so kokotwi a obenya ka eba ene ye dwodan Dr. Mensa ye adwuma na wo mu a eframa no ne aba Dr. Mensa nchen wo me wo Ghana ha eba ne nchen wo mu a ye ko akohwe omofie sa service ye fe no home clinic no so Dr. Mensa di sa adwuma yi nani nyina akoso kotwi no akira mpase Dr. Mensa no kwasem trudo ni se Dr. Mensa wa pene na no na jese de aja kufika no maame no yare e ba ne so no wode achia no nura hodo bebre no obedum fo bi tia na so se dabi hwehwe Dr. Mensa ampa obae Dr. Mensa man duro just once okoye duro ni wie ne na hotwe oba Dr. Mensa ho no asemo otimika nyina se Dr. Mensa afi na menso mahunu na magiatum se wo duro papa edi maame na beto ni wo duro ne baby abefa bia so kabi se Dr. Mensa wo duro no so abeye ne title foforo na papa de ono no wa memma no mrane ne mo sei se de mubuo ya de bubu me na manum no ahodo ma memma ne babusafo de machia nante a manhu so kosi se mede madwapade mu nchemu mienu to so se no obetima ma me ho atome no mede adwapade mu nchemu mienu emu baako ebema no na Dr. Mensa esi opani enye adwapade ne hia ade ehia pa ni so obesore afikata so no wanante eno ni ade ehia kakra afedie wono a nanko nim se enye yenti wode adwapade ekoto so no afedie ne ho akire no ni ho akire nyina ne se ne ho ato no Dr. Mensa se adwapade de emfa nko ba bia afo ade papa nse dabi akura menti ase esese me ye bibi ma eni mfidie mako enkono a wode abeche Dr. Mensa na fidie na dwuma eye no eye bebre kwa enti omo a efibe na otwemienu ni eba no omo ba Dr. Mensa Herbal Clinic no bebre nu a omo ko fidie no ho no ehunu se dia fidie no dwuma edifa enya sam ketwa eno ntina no anadwo yebom nka ye se baby a wo bi a wutie Nhyira FM no hwehwe Dr. Mensa chiri kwan yade bi a baby akokoma to yem emmohu ensuro kra Dr. Mensa wo ho de ma Dr. Mensa dan so ne se nyame abie nani wo haban ho onim de ankasa nyame achena kyede sonko ene nyame amani tumi a ode ye adwuma yi eti yare a hawo no otuno bo ase de mfidie ne doso di pedua no hwe di pedua kwa ne nyina mu hunu ba bi yade ne wo ene pempenso yade na kodu a afi wote haban de aka yare aba so no entam so ne ko
na yadeɛ bi ɛwɔ na ayɛ ne ho yadeɛ niɛdenfo edurumre bi kura yɛtumi ka sɛ yadeɛ wei de obi de mu hu bi yadeɛ wei de afirifie yadeɛ wei de anya kwa yɛkeka saa nsɛm wɔ nyinaa sɛ yɛkɔ o sɛ nyɛ kɔ sɛ firifie sɛ mfirifie sɛ yɛdeɛn sɛ obi na anim hu bie sɛ obi na anim hu bie no ne nyinaa bɛkɔ akotwa ɛwɔ Dr. Mensah Herbal Clinic asɛm ne nyinaa no enti yadeɛ no sɛ te sɛi ɛbɛkɔ akotwa ɛwɔ Dr. Mensah Herbal Clinic womo yadeɛ ma omani da so asa obi ekompa de aduro no adwe afi de wodwe nyinaa ne sɛ amane a wonamu ɔyɛ wonamu sa yadeɛ no nti no owo fa no kra nkɔpɛ bebrenu nso tibi o makogina mu no bara sedan kanyame sɛ wode tumi ntira ma na koa Dr. Mensah no obi nani no ma na kyade sonkui no wode yɛ adwuma na anwumra yi nso utie yan ne ka saa be ma hu asaba kyerɛw sɛ hwɛ na kyiri kwan na yade aba so no bɛkɔ no nya afa hodie kotwi na Dr. Mensah wa o yɛ adwuma nyame yare mo kyerɛ benan o kyerɛ sɛ no pa no so ne fa o gyina mu akosi anwumra nunum ɛna o yɛ adwuma saa ɛnɛ ɛbɔ no nsia na Dr. Mensah da so ɛwɔ clinic ho nyame yare mo kyerɛ so wɔto aso ɛma yade bi ehunahuna o da yade ni so Dr. Mensah arna wo trewa ma yade na yɛ o de bɛyɛ o bi ho amonto wo de ne wo de wɔkyena saa na ne bɛba no ho so no na ne yɛsesa ko yɛ ama yade ne kɔ no antuma anye na yade na yɛ de bɛyɛ no but nyame adom so Dr. Mensah wo ho nyame de na ma o my Ghana o na ma santeman wo de no ama wiase nyinaa sɛ obi o yare bia mfa Dr. Mensah so no nya na yaresa ɛyɛ bibiduro ho asɛm ne yɛkan na yɛka ne sɛ no obi ɛwɔ so na mugidi sɛ nta haban kɔ betima ma yadeɛ wɔ yi a yɛ nipa yɛ kɔ ana ne yɛka kyerɛw sɛ nyame bɔ adeɛ no wɔbɔ haban no wɔde tumi sonko a yɛ yaresa tumi ahyɛ nnua ɛne hahamanim ɛne wɔbie so de akyɛ Dr. Mensah wɔbie n'ani wɔ ho ɛne wɔma ne so tumi ɛnti durumrɛ bi a ne obi yare yɛtumi kɔ duru mu no sɛ Dr. Mensah te haban de ka no na nipa ne yare ne kwa na ɔno ankasa na agye ne nsɛm na onhunu ne ɔnka edudurumre bi a na tomra ne bɔ ene adansidi ahodo pii no a wotaate wa fidie so ene bebre no anzo a wonte ho asɛm kra ne nyinaa ne sɛ Dr. Mensah no ɛyɛ bene a wa bene nimdia wo bebiduro mu ene ma wote Dr. Mensah dinsa na wo yɛ adwuma nso afi twa mu yi yedi bibiduro fo nyina gina hɔ no yɛsɛ Dr. Mensah ene wonimu odumu ogina braninti yɛma no number 1 herbal doctor our the best herbal clinic in the year 2019 it is Dr. Mensah Herbal Clinic no e yo kunini e wa yaresa ho no bibiri mu ene ba mubo yare nso a eno nso osan enya gold award the year 2019 e kyerɛ sampa Dr. Mensah na ye bu ne din ye kana sam no e ba bibiduro ya sabi onye ya no fafa ne de ka nemo wadi djuma no de akyerɛ mpa sɛ wonim de na wabene na wodi djuma pa numbers abdi to dwa de wo hia o Fred Dr. Mensah ye be fa no bedi nkomo 0245 958 768 0245 958 768 0245 958 768 0209 500 273 0209 500 273 0271 173 551 0271 173 551 home clinic no eguso ye adwuma na retinol powder no so wo ho eja kofi dwuma edie no so nkoda ne mpani nyina num bi e de wo ne ka ho na aboa na afedie na amani pedua no akwa na si ne ho so kama bia dwenim ma wankasa tim say yes ni masisi ne ho so kama a ekoyi mema dun de kubensuo na manya kofi enu de onya kubensuo na brebrebe na nya minimienu koto yem se wom ene na chese onko ana wo kro no
ɛyɛ mɛma duro mɛma wayɛ mmerɛ mɛma sɛm nkɔ yie no hwehwɛ Dr. Mensa kyiri kwan anaasɛ na duro no a yɛfɛ no Samank herbal capsules so Dr. Mensa to payɛ no a yɛde kube nsuo na memene no baabi atwa bibiduro biara bɛnya bi na wode kube nsuo memene saa duro yi a ɛboa papapa siesiw powder ne deɛ ɛno no yɛde wɔ ɛne ka ho ko capsules no ko kwaduru ɛno nso ɛyɛ to payɛ abɛmene na yi koko no nyinaa firi hɔ ma black powder nso wɔ hɔ na boa nneɛma bi a ayɛ fi wo nipadua nim biara nso na yiri nyinaa firi hɔ na wɔyɛ free open dodo mu atu a woba Dr. Mensa ɛba clinic a wobɛnya bi baako anaa mmienu nso woba hɔ abɛnya bi kɔ bɛtɛ biara anaasɛ baabi ɛtɔ bibiduro biara no yɛnu ahodoɔ a yɛtɔ apeti wo nsa bɛka bi agya kofi mede ase nyame bɛ ɔkyerɛ Dr. Wonder ɔtena se anɔpa na wasa toa me so mede ase pii ɛyɛ Dr. Kwaten ɛna wote ne nka no bɔmmɔden a sɛ wode wade bɛkyerɛm Dr. Mensa asoɛ Nyankopɔn ɛnam Dr. Mensa so ɔbɛbɔ apa na wasa yareɛ yɛkwade akɔfa frɛ for 03220 835 81 835 82 835 83 835 84 na so do ade nkyerɛ ba na bibia atumi akɔ enkae hello Kofi joy mejo so dini baabi akasa frɛ mediane Mustafa Kofi Abraham le do de passe yo Mustafa yetio Kofi Dr. Mensa onko dia mama be jin na ba primi ho di adanse nra se nani edon si be sia boa na pe mama ata pe passe wodi ni wadanse pa nra kire me Kofi mama kuma sam so kaka me kan na se mi ni na ototo na no na ni se na ye na so so kire wa ka so wato bi mu na wo bu bi ko mu no na so Kofi se be kaka bi atetsema kakra na so ye de ni me se e ba ho a mo si ade a mo yo muni ye etino bia de ne ha bia ahinta no ebe da mo no Kofi ye ne pa bo bete echi ami ne ho ato no wate na me nka ho na me nka so ho Mustafa hello Kofi duma nko ana owo gwagu wini me pa owo ye ngwe Kofi mamo ze boy so anyimre ya na mi chemu o baby ya bi news no mo kan yo me se nemrante na aba no ene ajana pa wo me de krawi ya tikira no uja na bi ho na de awo no o mo se ta etikire no ano ni awo no ni bravo ni ya friend ko se flesh Kofi mini abi wo taxi bayre bon wasi wo tio papa ye friend o jam wasi o kwa fu mkra ne fu tana so no ni tio wasi wo tio pa Mato Jami enka bayre bon no fire wo over bayre bon number 5 hello Papa ina dujuma Fa ko ne yire mamjemfo a Toronto omze omafie dodo na na Philip ka ho ene omo ka ho nyina omafie ye wo omafie dodo osumo che Papa and somehow and you may question we say by Papa Namisen can question say by and a good and Papa, when you said the other come on, be able to you, I mean, come over. It does not Kotoko for him, Papa. Oh, Kotoko support, Papa. Hello. I mean, say Nadia and care do ana Patubia bit me a frewa. Patu crowd or no dinka. There were no sense of Kotoko free. Who did it maybe I can say free? We didn't attend him to was I tell him I do. Me de bema na asem na wakan de me pese mo hwehwe mama because nsem na wakan ene black kwesi adwen ba ko ese mo hwehwe mama atene yada sepa hello Kofi brata so ababoga me mo adwa nyumre oju anaye sa obi abepo asem amenti am blood ruga ba bi am blood ruga they say the old bread ruga owo eye bufudu santase kwaso ho na bread ruga bonadwuma nyamenti nani mu nchele no ami Kofi ya do me ni ya sama o de ba wo ye okay to hia mo bi se fa na se bia wakodi cocaine na se tramon ni sa ni ma na te bia no mu a ka won fa no mra na nka mu twanye no na mo ma so bi su na adwene se ne na amasa boafo ka fantini a wo born as a creatum news and when you are born ni table tray so uti ni kasa no the same thing on so person oye na obi a watimi akosa robbing akofa opem for there
only part one. Ah, all parts of the aqua for pim for. It's me in some no can offer me and toss mumma, a be our problem be one and pedianum. And no one can send or becker, Nanka motion, a more solve mano. No, me you soon argue it's not your platform, Ketua. I'm in Copon come home. That's a part, brother. Hello. You of I Joso. Nankopon Onsam. Na kofi maybe amode fufuro ba de dia chenda o. Ya mode ne ba ye boni a waje nyina wo sa pempaibo. Ni pemfu akwakoda obi yire awanyem na akwakoda sa be nyina so pempaibo mebo a. Obi nsem na no de o. Ni so abai de. Mini mu nyina wa hini mini brofi ni mu nyina wa tiga gramati mami ko no mrebi mini misaso bi beba ama no hoto wa hini maka baba of I that's a pass of free Nyankopon show. Hello Kofi me papa ejabuzo pare ko ami fodi bema ba we are no ato bombo abo papa na obeto bombo na babo le meto kitu yo tio papa mam ko yi gemi wono Tawanwa tafuzo medio we who go decide to go stuff na oba yeah all you pedi yo it was all sorry on some connection o pa ya dem ye tu ja de o won chi on sorry ko obi richard fo bye bye yeah that's it Elizabeth Asara Kofi I can't stop watching you live from Australia Elizabeth yeah that's a holy sinner hey holy sinner. Hey, Grofo, my friend, you. Hello. Hello, Bravo, Mojo. Ojo, and I didn't baby. I can say free. Mohammed, sentence. Mohammed, my way. You need a bad money, Yamwa. Nah, what I come from, what dear. You will give say, no, but no. Nah, one club on the patch for saying, go find a body in Chile. Yeah, that's it. Pa Mohammed, young corner, son of Fufro, you be man, a better out him says, Sabi, Wadania Boaponche, or Ken Swachepa, so Nina Befas, a mountain of victory, Asafumu, and I'm doing revive, be a basso. We Jumadira Besha Sydney, 7 January na yakowie 2nd February 2020 atwuma twede Joshua Johnson JJ ahora dwumedi eba so breaking Jericho wall Joshua chapter 6 ye bebubu Jericho afasuo ni nyina ku ni nyina se afasuo a ewo ya brabo mu ne aye afasuo a esikwan osi akwan hawa abadi peduanu mu a uche ho anya aye odadwena wankasa uche ho anya ni nyina se fabra Joshua Johnson atwuma twede onyankopon na prophet Joshua Banzo head pastor Mountain Victory Asafo na wabo yi ni nyina everywhere morning services na beba so 9 am upon 1 okope baby ahome no nsia pepepe ni asaba na yapon no nwotwe 2 hours anwumre bia mesrowa wo Satan attacks hawo yare kwankro disappointment ayo ofie ma abusua no me yare ahodo baye nyina osofo otuche Fred otuche bobo de say ode wade bekire mu revive no o last stop eni ebia na wei so na nyankopon namo a obetumi abo ama wo hawa edi oho ache na adodoro wo se somoro no ebetumi afiri so na edi akọ free accommodation chance obenya ba bia the free wo free achirichiri ba benya ba bia da na watumi abompa e ko ise revive no ebekọ awie so person oni atwen koma 0540 447 000 0540 447 000 and 0204 230 009 0204 230 009 yankodi kobo ya mama akwaba ya eja abom desire ya bacho nyankopon adom ye ho ye pa yo ya fro say me bacho media ne banka ya wisdom yeah I know friba bacho ye free kwame chem krum keke eno fine bacho ewo Sunyani road honewo otrahin no adro bacho udru mankranso edujama ma o ni pay so timi nkasa
Also tranchen to boba we be pam ofre o yenye za ha acho ovudru faumaya na ukọ kwame chemkrum ho no. Okay ade de mo ba hanwumre oh me bacho anwumre de boko nanse ntawantawa bisi wo kwame chemkrum ho no obi na wuye na ni onipa ni wuye on the 3rd January the year 2020 ai na okowo Bechem Government Hospital nti na de chen on the 4th of January 2020 na omde ne ba kwam chemkrum ho sanze ho na oti na okọ ayarehwe na want to me amba na oye young girl kakra wa umienu nti abaya yi ebaye no na omde ne ba no omkopen no krabre nti omkopen ba bi ekra no echire afi yeti nsem keten say yesi me maami ene me papa ene maami bia oka ho enim sa abaya yi wo ehu bi ena yebusa say kwan ben no mufa so a omuhu say maami ene papa yi enim wo ehu bi omunchire mu omukire ne say omukọ omde aye no kọ omukrom a yesirem ena omukọ hwehwe mu na omukọ hwehwe mu no ena omu frɛ efie omu ka kwame chemkrum honum sɛ omu akɔhwehwem na ewu no papa ni maame ni mu bi enti eba asa no asɛm no ekodi ahemfie enti ahemfie fo no ye sɛ omu ebetwen na ya frɛ omu a omu se omu de omu abene omu ani a omu de hunu sɛ ampa we ni we ena akunu no omu bekɔ akɔfa no afiri esrem honum aba enti yene ye twen se nipa ne be free sirem aba na yene wa be hwehwemu na ma yahu se enokre se maami ni papa ni mu bi enti yeto be 2 days time getting to 3 days time ena enkwankwa hene a wo kromo ye friend Mr. Yeboa enkwankwa hene de yemfa Mr. ni nana Yeboa okay me sorry nana Yeboa enti ye wo hwa na ofre Mrs. Tabako a ye friend Gladys say on frɛ me papa mu say ohia omu ewo ne fie ye ono no nana kwa hene no efie enti ye tu anamoko honum enti ye kodru ye no na che say omakofa konfo bia owo kwame chemkrum ho ba won hyeda enti ho ba okom so bia eda honum enti yekodru yo magada hono ma tenase ya aka mene me ma mene me panko ani npa aka ewo se edru ona omuhye omunya nkomade omo ne comfort dikai oho adikai oho ena mo na mkoto wo mo ene omaye ombibia wi omo twen yen se ombeba ye beba na omaye omunya nkomade enti afi edru ona ye kotenase a ensem a maame no radem ne dikai kra nkwankwa hene no edikai efre me mamu radem asem o kan se omunim a omunye de omunka nukure wom enti me mamu kan se omunim ho hwe enti eba san na omuka so omunim ho hwe no na konfo no ewura dem se owura dem ana okohye ne batakari etutu pada gu ne ho ne ade enti opue ba abonten ma omukoto okosua crate baako omufa akokọ baako ka ho enti kosua goto potri kosua na se efia kokoko kosua ibacho omukoto potri kosua chia to aso enti omukoto kosua no ebaaye no enti yene yeto na konfo ni radem ye ne ma bi omakoto ton snap ni ade nyina aba enti o starting ni nyankoma ade azi na afei mami ebaya o se me papa enji kosua no baako no nkasa enguso na mfa kosua no emmo ho enti mpapa ji kosua no ena okasa okan so onka bibia oni ewo ne tirimbia efa girl ni wo no engusu no onfa ma ne chiame kompono no komfo na chiame bi di na chi enti onfa ma no okasa wi onfa ma no onfa mofom enti eba na sa mpapa ji kosua no ekasa eka de obetumi bia aguso to wi na ode ma maame ne chiame no ena ode bo ho enti me papa kosua na papa nde bo ho no ne nkyere mu kyere se enokre me papa animu no hu bi afi eno achi no so osan so di kosua no ba ko maame a ote wo no so bi
say ono so nje enka bibia onim efa ewo no bibia enye de engu kosua no so enti ono so kasa wie na odi kosua no ema maame no echia me enti eno ewie no maame no chia me de kosua no so boho odi boho eno so maame konfo no a ono ne se wo ani no kire se ampa amunim ewo no bi dia na eye ma nipa no wie na otemu fie ho ana me ba cho dabi what we neighbor what ye fie ni no ono so ti ni fie won ti e fie ho eno o yale ye me ba cho ai ye de go to hospital ye de no ono akasa kra ne nanti go hospital honum eno ko wie ai nti okwa eno o se mu no maku o me ba cho ai awrade to aso me ba cho okwa hospital okra no omo no papa no ma me no aduan mande me ba cho dabi omo poison no me ba cho dabi papa mfa ba mo ntrim me ba cho dabi o ma me so enko bo ni trim me ba cho bibi sansi ma me hu to aso enti de sha o ma me no wa basa hunhun mu no mukuna na se honamu me ba cho omo kire se me ma me ne papa ye abaifo omo nim na se hunhun mu asem ba cho dipa no wi o edi ni me ba cho oye konkomani ena baba so ye die ni me ba cho ono so ye konkomani sa baba so ye konkomani me ba cho ne we say busuafo me ba cho bye senkenye kromo ne abehia de a go bia nim no ho ye ne ye free baby ena ono like I say kasa no I say asantefo no say obia ne nton a obo ne ade sana ye oyoko me ba cho sana ye so ye de no akwakoye enti nye ba akwantu na de nyina abehia ha no ma anka ye nim no ba bia ena akwantu na de nyina abehia ke nim no ba bia tiefo ye beto aso na rock clinic limited me ga jero se ejana bem esre sura enya sa gedo akra ni nyina ze nura hodo de abedwa so nyina ba bebo nipa wa abedi ho adanse ven capsules or the bed just v any abeboa ma ne mema pa dwonso yare ha omobia ne ho etage no obia odwonso tia e mu ana dwonso no timi flow yie pa wontumi na anadwo bedwonso bese wo ho bemma sabe odwonso ne sufita bi edi akire wo dwonso na sabe obemem ekeka opa enya agro sara ena dwonso de na wa hwe yi anyi sabe obema no na wanyu nsentema na oye ayo edi egu ho Johnson so ani enyenyenyenyenyenye o prostate na hawa ba ho yesi enkohye roba misrewo bomare so obenya v ani vein capsules anopa enan awia mienu anwumre enan 424 Oruma obe free se frisha Sarah ena pakum enso memedru bema waye mrenyi bie ultime mre premature ejaculation ubenya below sperm count nyina etu ase pa pakum mi bominio o perudo to Rock Clinic Limited ukumase alaba yane open your friends Kosi Cafe in a DNV encraded Tapantajazi TV Abrusam your friend 0244 183 230 0244 183 230 and 0248 885040 0248 885040 na oni edingom agbeve Heba Hospital eho na wire sefie eni ho wa meso amuna soblimu na cream no de aberom de baeba agbeve fever agbeve tonic eni agbeve ba excuse me ni nyina say Monna sopro unya bia no anya cream na ka ho ane wedi ebe kama tu hunam kanka se kro ene de keka ka ho nyina etu ase oba nkunu de biye wadagwa no mu a eboa e ma ne ye de pa bomode se obenya bi na ntema propro etu na matrim nsu fu pa to nkuru ne semna nyina atwa ento wenya we ni mienu asa kie popo omo ya djuma bom sara ana ebetu abo agba fever malaria dro ba ko pe to me fever yi nipa free ni hamu wo bra sabe stress mrekuye ato na malaria chi wo na o condition no hunhunu ho ano why komsa bobare so obenya bi bebo papa agbave tonic eno ne aduro tutu kokwase kokwaduro ene agbave tonic oba okwa afikyira ohunu so yie anase wa fichi kono eni no ayese jabidie sada ena nsisi so anase entumi ne afurisa ne yie na mojano entumi ready peduanum eni afrisare entiri bi mo asisi oja bi bebo na yini nyina fro agbebe ba fa bi twi ne ye oye bia na ho ebeto agbebe Heba Hospital diabetes na ehawa fabra sana hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes kuku ene prostate be man tumi nyina so ye watenkateko sabe
migraine no tipaye utifa timi twa pa bua na utim se utinum ehyehyɛ pa bomone so odu de be kyire mo sara na stroke so ubetumi ediaba na yaboa general consultation services na ebi no medical labs can service fisu and ye kyerɛ kwan so a obefa so abedidie na ho ato sika bia beba so bia obenya anu aduru ya adwuma 24/7 kyese eni huru de bia don't say her back keke say agbeve heba yo eya dakoja achefo asa so ene nana kwa mo ahimfie no enkwantaro ana edi enimhwe enkra so yo so tum last stop obetbia for 0550 677 681 0550 677 681 ana 024 69 024 65 95256 024 65 95256 na oni agbeve for atwin kobo 76 code liver oil oil papa ko pebi na ede aduane di ede bompaye ebeboa omega 3 ne wo no ebemo ahodin yi pa na ama vitamins A and D aboa pa na support immune system wadwene ebe very sharp na wani so ebe clear ti se adum TV no sa na bema se be owedie wa yire umpum no ayire kama pa na manum penso ahoden ematiri nwifu yi na mahonam no ahoden we A7 code liver oil wuja bia ebe boa papa bito na Emuacharistic Ventures ene Zahara mixture ene Zahara G capsules ene Zahara man capsules yede abedwa so ni nyina se Zahara mixture ene Zahara G no yanumbum eboa etriti area gonorrhea syphilis candidiasis de ka wo ba sabio wasinko ye bema mesrameka ojonso anenso edi akire ana emu ehehewo ana se wutimu se oba kwa afikira ensisi so enkoye bema prostate ena achewo bibine no na emo apa sabe wase ho no wutimu se hawo ho oba na bema onuma ebeboa na kwen faso enom Zahara mixture ene Zahara G eni obadom Zahara G capsules no miensa nopa na wanum Zahara mixture so mienu anopa na wanum Zahara G no miensa nwumre no wanum Zahara mixture so mienu enwumre we Zahara mixture no 2 anopa 2 enwumre Zahara G capsules 3 anopa 3 enwumre obenya bi ato obra wadi die wie no na wanum edro Zahara man capsules ye member dra bema ebebo ama obema agina so yie papa osisi ade ni nyina ebeko ni nyina so obedu mienu anopa mienu enwumre ebo yie pa okọ herbal pharmacy ena chemical so bi abenya bi opedu to ade free 0246 34 83 34 0246 34 83 34 and 0245 19 18 07 0245 19 18 07 na otumi ene atwetwe enkomo mo fase eti ebra omde yino bo famwie no omse o maame no mo ebefo eba chai yo twaswe na empu abaya no yare ko ayaresa bia kra no omu bonisio enti omu di nso kra si so na ohwa na yare no ewo ne hu dada enti ma wantumi anye no wawu afi mami ba be kanche ye ne ho ahwan a o se mami ne papa enim wo no bi omu ya baifo enti kromo nana yebo ano a oye mrante hina na se eyino enjire mo kire ne se nyame adoma ebenada edi anim ya me papa ebetwa dwan se anya sa omu tu no afri krom ho omu ya dai omu tu no afri krom ho nyame adoma ebenada me Ghana ha ba choi sa no mu kire wala ne yebo number be ba cho dabi yanyini enu krepa otimi nka sa da sa no no waka sa papa ntwe se kai on twe se kai wonya hwe obi ayare akowu ayu eja eti nana yebo ase ebrada be obetu papa every kromo wasu so wantwa dwan a wochena o free kromo wochena ne ba chon opani kotra kra wuntwa na betra kromo so yado be he nana yebo anensa oho gunsu gunkra Ghana bana be ne ba to atra kromo mfie be se 7 years. If you so,
Everybody, the prayer concert. Now, they are born a young friend. Who's a Korea fine? The Pacho Kwame Chem Krum. Kwame Chem Krum, KK. Now, they are born a ton cramon, Mr. Concert in a weird jay. Nana, Midinya Midins, concert in a weird jay. Midinya Midins, no pa, Nana. So when you say concert now, when you be blue baby hour no. Dama, why do you say gun high order? So here has that so. Now here in the crowd sabio, na na crowd can so betu ni pevro. Obia wa yari akona ya sabia ko wo. No akofa ko sua beche papa ni ne yiri nsem. Omu ne binti. Ubetu omo fi krom wo kira. Nana jai wa hwa meka se jajimi no. Ah. Dia concert no. Ah, ye tu ni perfect Ghana has ah. Edi asem kura ni. Kwasi, mami ntio na ya my friend na ebi ana nya no kura na ntimi kasa. Masa menyuni. No krepa na. No krepa na meka cho. Obua. Asema waka no no. Sweeper. What's your friends na na ebua? Me ba cho. Where dia hene? Wo nkwankwa hene mrante yin na okrumo. Papa and Chadja will tell of the global. But on Chadja, as I say. Say, or say, Omunchimo Muchenze, Papano, I'm a crew, assassinate fee, and Sino, I just say Papani Chadja. Or Master's name if you are Quambeso. Say, Omudico, Boha, Muchre say, Mamma, never Panama, mamma, anyone who been in Sino. San or Moon, or Mupai say, I did a dear dancer say, Cosiani Chess, or Mamma Papanim Wurubi. Omude boy, any idea who say, Nimu, Manoma Bisa, Jordi Bo, no, and Nim Hawa, or Sihuna, or only Chess. Friend say, but you're confounded. I say, me one shed and tick room on. Why are that? Me shed and nimnity. Sa confounds why are that? Come hunidia, come a boca just why are that? What's one year sound residue? I'm a challenge. Why a fool pa? Comfort why a fool? Omu Jimmy's hard, Omu Jimmy, almost sacum. And cut it to bat, a baby memoir, dear Falcom Niagro. Obia Yarian no comfort. No quartier drew, not their sorrow. And na comfort from my own so big from my own some them. Na some in prediasa and cat it and a draw chinipa. Na comfort the coffee in the pass and draw so. Oh, now suma na bow. Now I better now come myself. We comfort no any new. Sebu say aqua. Kwasi to aso. Samu, ebusiane say Angels Dominion International Church. Sisi fina wadi abane se febi 2 kem na febi 2 fie na febi 2 office wonum na fa ba obra ene se Prophet Joseph Mensah and oyira wadi abadwa so no emrane amanfo bono yesi se ye 2 kem fa hye fie fa to office wo edwa udie osora no pa oh me pa chop bomodia na ma wonsanka eye oil na abadwa so ni bi na adwuma ebo no ese wani ense o ka kire na ene se wode oyi mienu abaye frɛ ba ko Psalm 91 na ba ko Psalm 23 Psalm 91 no adwuma ye nya asam keto akora wa woton ade wa eniema bi nkoyie sunsunboni bi se wonde atete wo enu tiam se pebi 2 ka mu no eda ofie ebi da okamu no apply sorry de bia fansem de bia asrasra oni peduem ukọ adwuma bibia be kama be yesu body bia ntimi nyina wa brabo ni so enema be sesa wate na ebia wa udidwa nhunu so upeba unyinsen ne abayi akora na firi yam ne ase no unyinsen ne ase no sunsun abropa ne yedi wo akwantusem kratasem mu nyina obi anhunu ho ana buso ne nyina mu hia Psalm 91 na ba ne se bia woni favor ye show boss china ye be mo wade we oh sister na otwi dia afuwe dia oh mewa oh afuwe wana ato afa ho kope Psalm 23 ye friend favor oil bi da ofie bi na okam office baby a wona bia maybe enka ho prophet essay in can choose or the Bible nwanwaso a wade abakwasi broni ede man no
tiana confusion basa Bible akwapa no kwafo akwasibroni ede ema no na adwuma edie ne nyasem keto akranko benkum ni fa perfect na da so se de beka no so ogi hu chim wani begu ase prophet se ope oye no biata uban share fm hati security checkpoint bi wo ho sa na wuduru asaf market so ready heba woni opportunity savings and loans edi hwe ni mu Germany Frankfurt uduru ho no mo bi se Mr Peter Osei-Mensah US bisa Virginia woko Virginia bisa Mr Roxon ana se London Mitchem CR4 no bisa Lady London Bali Street 91 Ghent na honso bisa Mr Isaac Yawboate na se of a boat prophet etnase nene wo ye adwuma ma ne bonu nsia otenitusu saa me pacho wo ha obia fako ekina obetenase ewukumase heya eye timetima se Bola Junction na wabo asa wo ha wono nyina ye de free so na afa wuduru kura friend say enkramanta mu a ehon so Amasama Stadium Junction Jarvis ehon na prophet ewo eye yawada ana memeneda na wudru nkoko nso Atrado Salvation School eno eye kosiada nko a prophet number no eye 0554 477959 0554 477959 and answer 0504 604122 0504 604122 na ne prophet atwetwe enkommo Paul Specialist Herbal Clinic also ani edri and say what they do pa abadwaso diabetes na hawo blood pressure one obo and say yade ulcer hernia enam yade bia typhoid hepatitis B ya ma me adua ya ana me come for am Paul Specialist Herbal Clinic obebo what the herbal powder e dia ba ebusu immune system no yare bia ba na ko e dia tia eno achi what the jirikagiri e dia ba e wadru nwanso ensusu e so onunumbia na ho atwo na bibia aye fine na tie jirikajiri ya memadru eno nunumu a emabema ogina so kama ana cough care ba me hyanso ye wadru wo de dua ya malamix and tonic e dia ba no so boa emobi a yesu moja so atie ana moja so awie no ana se malaria che wo nunumu a na ho atwo o fe Ewiase Mu filling station ana se ube ko no na wa frɛ maame edua ya number no 0244 544 422 0244 544 422 na wakasa Franco Trading Enterprise was bra na yemwo ema phone papa any computers papa every hono Nokia Samsung Itel Tecno Infinix ne Huawei ni nyina ne bi wo hono SCG Apple ene de kan nyina televisions ahodo set ni nyina no tabia pen ebi ewo ho inches bi wo ene na accessories enso so odi aba Owadum Babu Bazaar building dino woni ejaba house no eben ho pe edum ufuo na akwa FM edum mekom hwe animu edum Prudential Bank hwe animu edum woni kofo clinic din hwe animu ana afekeu Morocco woni che MTN office no Franco Trading ewo 0245 316969 0245 316969 na nakasa ba situmi kabra na yamwo wono anatise de wakoji award Simba Africa Business Excellence Awards yade amano ya bona ba se ba no mpemu djumade a ba wodimu kan waje ho abasobo enu achi se obi abodam hepatitis B sexual weakness ana say also na hawo stroke ene twere ana afse gonorrhea ba heba obetu asie sisi kura do wagini pato so yo ba na bema na wasa yare ohutowa na okofie okumasi atonsu agugo abaya sabia no na chihwa ana abehu ba heba clinic one number is 0244083482 0244083482 achamfo ba wasinyare wanyina betwanne we ya fitness walk eba na sa fitness work ya kan wasemin ene se ye kotretre yapom share fm ne love fm ane ya kan dia bomu ye kwa kotretre yapom anante abrebru nya ye didi papa ye nkodwiri de aye basa wo de pedie no nyina ento entwene ya me ya do e baso e Kumasi City Mall she no so se eye
1st February busumi ya besim ne de din kai Ukuma City Mall anopa no nsia kosi se ye betrechia pomna fa hode na ba ne ekofie wona so ya sene ebi ene DHI College of Health and Education wo msi tumika no bra na wo mo emwo na ye ma entity na se opeso diploma in education a wo se no ye 1 year ana se HND holders ana se first and masters degree holders munyina wo se momra na ye ma mo entity papa bibia bekos kama University of Education Winneba ana mo tumi krata se usua de wo hono a eyeye wo mo patase wo be Dr. KJ se wono mo a Goy filling station ana mo tumi kanabra na wo mo e ma petrol papa diesel papa a wo de gu kamu ense wo kan engine na ensan enwie wo de be ye adwuma pi na ene se ebi wo hono mo abeto na afie ebu ye chichichinchim fidi ya joso no into to 1 gallon abakaze ebu half tank ene de ama na half gallon tumika na kona na mo Goy filling station eja eye maximum junction wa Goy filling station na na mo si tumika na bra na yenso mo yema petrol papa ento ana fetie Oxford Institute of Business and Journalism omo si e kire kwa faso ye media etumi abo ehomesua enso be kire degree programs ni diploma programs ni nyina no omo ebe ma bi amo ohunu omo wo Kumase kwada so himase Rolex building dan wo mu ana omo ewo uvia makope twin yogo de ede ankasa aduane ntudi bia ede edkwarape panyimfo pe obia enso epe omo nyina ka obi ne de eye fitness work yi ede eba nana ya bi esio kwabre suje oseme fantu anim se bra ya bodua no me bi da so ana se ne bi ne nku ya twantro bi bra na esio kwabre suje bebo na otwitwa edi ajewo edi efrim ene se okontu sem nkrata sem wadwuma sem yare dom bibia ekoso wa bra bomu no nana ya bi su tumi kada fa bra mo amu Europe abrochi ba bia no komfo ya bi esio kwabre suje obebo na afo wasa wo ha no nyina no nkrata se wadwuma sem wadi wasem edi amaw o wagona saman obafuka ewo Dr. Mensa na sekeo ufri konongone ne mpata mu a obesi ewo dweso na wafaka so kwa aguna saman ya bi number ni esu kobre suje WhatsApp na bruchifo 0557 667 510 0557 667 510 na kasa anasa be friend 0243 1345 35 0243 1345 35 na ye bia kasa Jifa Self Company Limited woman the Jifa mixture ediapa gonorrhea syphilis candidiasis afetie unumbia ebitu ntem kra meme bo de boss akaja na oda ye pre no minim si ho oba menstrual pain hawa Jifa mixture ebebo papa na Jifa P capsules ne de meme dru the friend is a pimp na kowanim bibia be fine upibia to a koyaba shop bia pharmacy bia so busu Kolinak ewa Ashtown Sewa Heba ewa Santimampong 0203 68 98 88 0203 6898 88 Jifas Mixture Papa Tie Where National Gospel Music Awards voting no koso see one kasa favorite artist so anya nomination win him the aka so be vote to the amano na obe vote ama favorite artist National Gospel Music Awards so any tie obeko www.ngmagh.com no vote to the ama favorite artist na share say voting end 30th January na jumedi one I dey Ebremo no Global Expert Recovery Limited wo msi tumi kana brai na enema nyina be koyi de amawo and Nhyira FM na Love FM one also ya sene no bi in Alaska Star Enterprise Alaska Star Enterprise was it to me kanabra na ban wallpaper papa bia baso na amanfo kana Alaska na diaba say we ye bi ma what him say yes wallpaper ye fair officer hold radio station television station munyina Alaska semomra na ye mamo entity pa ye mamo ne mapa or free Germany Canada Spain and afa USA France Denmark any Italy Sweden na we nyina wo diaba ukwa no ma obi ato e de papa enwa wai ne team so da wallpaper papa Alaska Star Enterprise and o dia bedwa so wono any Boss FM ne din hwe ne mu wadum oben Prudential Bank one number is 0554 114 878 0554 114
878 nane Alaska atwetwe nkomo Alaska Star Enterprise, the home of quality wallpapers. Empo Travel and Advisory Consultancy was a banner country yet work contemptuously nyawo how bia say Uko Korea, Japan, and Germany, Schengen visa bia so obeji edi amount. One ewo patasi Vodafone Hotel and share any more phrase 0596017032 Nano Makasa Indostar face pack powder papa wenuma e basabasa tibia pimples so how and black spot be how oba person wenum toso say oba wenum ni dika hwe not wenum betos kama we oba face pack Indostar face pack powder udi for wenum asema udi nsu boso asema du kosema dunum na aso wa ohuru wenum betos akwa fofoton upe bia to cosmetic shop bia na say ASF cosmetic shop we dum or ben eye pampaso Las Palmas restaurant no echi ho no mo a 0200936642 na no makasa Sansak sewage wasi tumikana bra na ye mawo eye forever man who papa ibi entimi emra feel ye tuma wa ye 1100 Ghana cedis per forever man who enya wa ha obi ada de papa no wo mo na de aba ntitumikan na onso ko ma so ye na wo ma ntiti papa ibi na emwa ewa brabo 0244601858 0244601858 na no makasa Dodge Fashions almost to me kana bread ban baby I tonta the papa designer ones the more will be on what yes we a chef we a guy Dodge Fashions womo ewo Kumasi city mall e ho no mu juma obenyanta papa e bi ato 0242 640 565 0242 640 565 na no makasa Jeji Natural Health Clinic was it to me kanabra na yemma yare a ha ni nyina ne yenso anu mfama se bia wonum tramadol wi cocaine mape ana se wo de no wa ya enjai ni nyina no onunum a ukoba mo ndro amwanonum na fe bibia timi akoso kama ede amawo afi yade bia ha wo nipadua bia no stroke diabetes enam yade na fibroid hepatitis B opeba tumi kanabra wo mo Bremen West one chef filling station ni di enhwe ni mu wo ben apostolic asore no one number is 0559 320039 0559 320039 na no makasa Genuine Travelers Consult wasi tumikana bra na yemfa wonko ebia opetoko South Korea Jordan Israel wasi di ohia no passport ena afi your birth certificate fabra yemfa wonko kuma setafo ma 4 and one number is 0552 540 778 0552 540 778 na no akasa Franco Trading Enterprise woman to see home of quality phones and computers to make edum woman ben YFM chenwa edum ho no mo so kofo clinic nhwe ni mu na wono wo akohwe edi abom frɛ no e 0245 316969 0245 316969 na Franco atwetwe enkomo ama waje woso bragovi yenko yewie yankona fe yene nana coach enkomo be nyini se nana obekasa na me yonko bi your friend no Pastor Johnny ninua kuma edafom ninua no your friend no nana Kofi Abeka nana Kofi Abeka dodo no friend no nana abekesika wakem enti almost adofu nyina se mumbeboa na yiyo no ebeba so kwasi ada Sunday 8 na yiyo no ebeba so ewo Frankfurt na brono no bebiri wo ho ansa na Frankfurt naba 17 hours na juwede beba so 2-3 hours that is bibia tumi akonkai Pastor Johnny yama shede pa yakona yene nana akotwe kobo kwa ine yama kwa baba FM so bisinana na pop to say adumo na muso engineer ya ni go nana wadaroma ensem bi etwetwe aso kakra na se ne ensem si koriam se ano ya yeden na yenye obi ni yenyina ba akofo asem so emu aten
na me pa cha opani a ye frɛ no bankan mumuni yeah wode ne yire yasi nsɛm bi asi ɛfa owuo bi ho ɛwɔ hɔ yɛpɛ sɛ odi ka kyerɛ mu ansa na afei ne akosie no wa ma me ne matiefo atie yo nana me da wase me de me wo ho me nka ni hye mu na konkoma fo wo kurumu no kwamche nkurumu no na omobade asem betu manim se gebi gane kwa mo kan kwa mini no eno mo se we free mu na ni kunu eko se mo wa amane ni amambe bi omo eye no mo koye no omo se nipa na wokum sa oba no o kwamche nkurumu eno ti e ba sa no se bi na minim fom minim hwi eno ti ba sa no e ma ye kofa oba na okomo yonsuo no ma ne bai ento oba ye no oba no ne be kire ne mom se de wo si kase wo si mesi mi twa na su no na mp ma no da na me de yi sabi krumo yin kura no ono kura no obetima kase wo twa wasu na me mesi mi twa na su no de mini mo hwe na wo so mo ntwa dwan be ba chew nyami na me so mo ntwa dwan ay konfo no ene ka kire wo mo it is wo man ntwa dwan na de besi eno de mitimi nkire ende mitimi nkire ay konfo no ba ye ne be kan ye ntimi de sa we na wo kan de mitimi nkire yo na me ba chewo ababa no mu kire mo amse nya papa de didua bo no sabe oyare na okwa ya sabia no ama bio no kura be no na me chota na me kura minim ho hwi wo ba no kura na wu kurum no eno asa metese ese baba wo bi ewu eno asa metese baba wo bi ewu a wo ye konkomani asa nana na jese ensem na ba mu araka fa hunyanya no kre asema wo kasa wo si mi metwa na su ni ko ne banana na anye no kre sa de nyame ase ene yemfa wonsi heya ye dance why menana mso da wo de ba bia wo de amantam no de afa yi ne nkenne ka wa hwa na dwi ka ntimi na ka questions e be yi won enso ba bia de afa no aye tie dance on ya twen komo kwa hene so ka yo so ankaw eja wo so anka so betwa so afri krom ho afri krom so anka jo se twedwa bia Rafi no problem kakra e wo konfo ba no you see adena konfo ni bi ejimisa sankwase asem we free fa kwasem edia kudia tu na konfo ni gina ya wo kase mabu we eni ni kunu na akum akoda no oh akonfo ni bi enum yo mo dedede abi kwase unim na ne kase yo we smart da bu tiere kase tim se bibia kor widiem na smart ne kasa na ba fem na smart wọ́n tún nǹkan hwee wọ́n tó bí ẹ̀fọ́ bí Ghana ó dọ̀ ọ̀pá mọ́ nkọ́ na yẹn nkọ́ akora wẹ̀ sẹ́ mìíràn sẹ́ Bahamas ọkọ̀ òsìsì a ọmọ bẹ jojo no wọ́n dẹ̀ mọ̀ obi nfa ne nsa nkọ́ ọkọ̀ anoma akora de ne nsa kyerɛ so abraha anoma akora de ne nsa kyerɛ so amomra ɔn brɛko fi yɛ tete kuro nketewa na sɛ bio saa akɔmfoɔ nketewa no ɔmo kurase no bi no gyimi ɛsɛ yaa because case no ɔno ɔnya bi nti ɛnta nsi akɔm no kura nta mma no fancy abba akɔm no kura nta nka no enti sɛm bi sɛ ba na kyɛ sɛ ɛsɛ ɔpɛ kwan bi ato no ayi kura tontu hwini ɔboa ɔboa ɛnneɛma wei a wɔka gu ɛnkontompo oh mesi brako fu de bo mo nkom papa mo kɔ na konfo no ka kyerɛ sɛ obeku aka kyerɛ sɛ onkumo wo da so onkumo o tibi kura nkasa o do o kwa o monwe oh ye bi mo tiga na ejimi saa na sara konfo bi ba jama so so ayi ne sase ko bɔ na ye na bɔ no ta na ba oba ma mpanyin ne betena ejama so de ne za ko bɔ na no e pa yi konfo ba
Sa she say ya na no kopai. That DJ. Eh so ya dano. Ya kwa na na usu ya kwa hene. De peso di ka hwe. Ama for prikiki. And one betche na no asai wa fidie so na wanka. Kwa hene akase wo man twadwe obetu omu. Ebia na akra na etwatro. Akwapa no kwafo epese hu se na kwankwan hene. Okan se ejawudi papa di ni se. Pankan mumuni. Okan se ejamumuni obetwe dwan. When children young betu na fli ho. Emra mi senifa. Wanka enko benkum 10. Okay. Papa be so papa be for fast what son. Ya hwe se papa ni ne bi so na enokre. Omne kum ni pa no. Ya so omne kum akos. Eja mumuni enne yire. Epese hu so. Eno ya amade. Akos wo na wo ye. Eja mumuni one ne yire enne kum. Akos samfan akos. Omuni ma akos ni hu wo ni bi. Emra mi sani fa omuni mu hu bi enko benkum 10. Eja muntimi nkum nipa. Nyam no makum nipa wate. Nyam no makum nipa. Mu hwe so mu ya baifo a. Mu hwe mom so mu ya baifo a. Enu so mu nya pa. Epese hu se eja mumuni one ne yire. Omo ye bayi. Omo ya baifo. Emra mi sani fa omuni mbe ye hu hwe enko benkum 10. Anu ko ayi wo de konkoma. Konkoma ni no o tribe be be. Wo de enko ho. Ho de me enko kra mo anko hwe o ma dim. Bom ko hwe. Ko hwe o ma dim. Bom ko de se jamumuni ede ne yire na ko mo munku ombi. Omunku ombi. Unse nya fine. Nya fine. Profile kwa. Konfo na criticize confusion nyina. Na mo akonkoma for mo betena santima mu. Edi mu pa kakra. Sa ma asantifo bi no mo sabe ebinom enkwase anema o mo ye obi anya 90 years ewu na maame bi oba na no ne wo maame anya 80 years wo wu a wo to ko hwa de kuriku maame sa ne ma we ya no mo konkoma otu kwa betre kumase akotre kumase ekura baako ebo obra wo ba be hia we bi wo ba wu a wakọ konkoma se wo ko hwa de kuriku no adai mo ba be hia bi na ka mo mu sabe mo sa life we mo fan cheme se esirefo no se anko yi ana de achebdu bi a sirefo bi wo ho oyale obekọ hospital obetre fi amana edina before to bedu hospital no worry I mistakes and Yakopon so on the kum on a mankwa sabe so be two adu na ungu kura ungu but yami address on the kunu obi ewu on the kunu wu kura wu de be obi and die prof where black coffee send your man for nimuni dada no Prophet Joseph Mensah dodo na abọ memlane akwapa no kwafo mehwehwe nyomam di djuma ma amanfo ankasa kase yes ampa prophet yenhia wanka yewu maame bi nso kan ya ase prof me hu ntamu a nka me kunu anwu saa asem wei eye Jesus abraso na bisi ye na bia san si mabraso de ana nka hu saa eye Jesus abraso na bisi ye mabraso e bia si ana jese eye big history pa edwuma me bọ no me ho no enye se metie fidie so kadwa manum nipa bebre ba me ho ankasa bedi adanse se ye hwehwe nwoma mu fa yie ntu yie yale ne hawo se yesunsum se ye hunamani akwapa no kwafo ebekireo because me djuma de na ebroni fita na kire me enti no lebilebi no labalaba obi eba me hobi adi adanse wotifie ebia nyoma bi hwehwe waso wabobra na hu wabra boso eno na opesa obana Prophet Joseph Mensah hwede enti ama ebra na wo bo no hu so meba yebesi 2020 mu no mekai mesi afi we ya yesi mu 2020 no wa obesa de haw kwadanda ne ahokire di bewura 2021 no udu ya 2021 bareje to asan babak upe umpo sa ne besi Prophet Joseph Mensah obi abobra na de bia ya metrefidie so ameka no obi anya 70 years ni 70 Ghana 80 years oni 80 Ghana obi anya 50 years ni 50 Ghana eye ningu ase akura ma ho
Ewiase Nyankopɔn bo obia no obo obia so obia nko nanim wo ti ase a wo ye de se wo kɔ wanim obi wo ha na adwuma yɛ sɛ ɔyɛ onim adwuma yɛ sɛ ɔyɛ no ade te hɔ ɛno na prophet Joseph Mensah kyena mi sie kunya ɛwɔ timatim tebo mbola junction sisi a wonya fa car na wo besi police sign ward hɔ maybe a timatim tebo maybe a police sign ward no one o si wa de famfutro kwa no so na bra obeba beto kodi bi se ya ye ni state you see dan bi so obu sa kef na me fie ni na wo ho no bra na maintenance na me nhwehwemu mfa ho obi wa na woni madwuma ye so oye obi won so na adwuma oye no ano ye so enyoma ankoye ene na prophet Joseph Mensah me de kwan bi aba me se sa kwan na me de aba no eye nhira because bible no kra ma ya te asese onyame nhira na mo nipa ye odefo bredwuma me ye mfa bi nka ho enti nye brebebra bebre na be mo wa ye wa abrabom ye won shire bi adi wachi a menye me na meka meye ma ya ma nkrofo ma dance ye firi mu ba no esewani yesi e ka kire obi atukwan sha abrochire sika ntuntumi maga na ha obi so abobra ni bisa o ko ni panyi fie so nkokɔ buo kura ontumi nsi bi e wo Ghana ha uba na dedadeda onyonkofo nche ye ningu ase kase saa de ni na ye twam no eno nso be frɛ prophet Joseph Mensah telephone numbers no 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 604122 0504 604122 obi a wabɔ bra bia wuhu nyame bo akina hia me adwuma na wo ye nkoso obi agye aban bosia saa sisi onama na otetete ohu obi so shatale tuntuma na ne yemu agye na pramonim se police beche no aden agwaza onam na wi jo botomu a uzo bi kwa ye kura na emo ahye adu nam nya odan smogri so eno na ye twam no emma bosia embro saa biem sisi ano prophet Joseph Mensah me design shira na ba me pese me mo obi akonanim wa blabom upɛ gese woni mi anhia gese wan frɛ me ne yandi hu nkomo yale anasa den black of obi ayale saa so many years de bia watempa bo we yase prophet Joseph Mensah hwe nyale de ye wo yale bi wo kra na ye wo sa na enye sunsun mu ade na ye yale ankasa enso ukwa na asofo bi mu aba o sunsun mu ade abayifo ye se meka ma me bi arthritis aye ne keke na odi echinya wo nya no sible arthritis okoba bi asiwati aduro so o ma me na eye wo o papa na eye wo enso enya no na ohia ayalsa no hia prophet Joseph Mensah nyale tesa wo de nyale echima afabla obi a wo diabetes pressure mojamu yale HIV no wo bibia de fa beda me na hwa ade nyale de anyame na meka stroke ana obi a yale so many years stroke oguhwilim salebra na wafa beda me ka omo yale diabetes ne pressure dance ya omu difa ndura me de mo ho abra kofie se wani nyase ye ka kirewo man fa yale nkonkosi 2020 ewie ye ukoka obi se mesumunti saade no kra de ya na ye mahiya metai wosumunti wo yale ada ho awu wosumunti ablasum no nipa nete ye asum nipa nete ye wote mesumunti na wo yale na ada ho wu a wosum no ba besie wu obrensun ya enko enfoso nko kasa misumunti swale na bra prophet Joseph Mensah ebia na yale na wo da wo so no obeba no kra na ye 1 week adwuma mame ebia na yale na da so obeba na ye ebia 1 month adwuma mame me na metimi se obi yale no ka chem se prof o ka me se da bi ma me minimu ase me na me yale a me ba na ekutekuta me munu ase me se ase mini o enyale ne tse wa obeka from telephone numbers no 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 604122 0504 604122 black of ebi ha na mo be ma no na ewu kojoto abanya je omutuo anu nyankopon bo awo sa problem bi ahia mechina obi won so ana ne be ma na kete opese ye kese echina hia me oba me nyame na meka kumasi krom ha tie fom ntie nie me ye adwuma 2 days pe eye joada ene benada apart from joada ne benada me ni kumasi area ha ba bia o hwehwe me agye sa akra no so ya woda ene memenda
Accra ne Amasama Stadium Junction Jarvis oho ne Yawoda ene memenda ne yehia Kwasiada ye nkoko Trado Salvation School oho nso ye Kwasiada nko ne yehia ho Kumasi ha ne ye timetim Tabuom Bola Junction mini branch Kumasi ha baabi abiem eye timetim Tabuom Bola Junction Udu opebon se police signboard si o de onya fa car na udu atimetim na fa tabom car na o so nsi police signboard no ekwan na eda kwa ase ho na sa kwa na o de fa so prophet me de oyo nwanwaso bi aba Psalm 91 ni nua Psalm 23 ebi wo Nhyira ha Paulina Esapon obi konongo enne kira beyie nu kokope bi ukwa aso Psalm 91 anase Psalm 23 na e favor oila emma ebie kwan ma ekwan bi han edi wanimu bi esuma edi wanimu bia eye han de ma wokọ Paulina Esapon konongo ebi wo ho ena akọ nkọkọ a ma me ko bam dwakese na chinso wo bi wo ho na Blakofi me ma hint bi February mu pepe February mu a ya de Dominion Herbal Powder bi ba enya sanketo ya de dro bi badwa so enya sanketo Blakofi anodin prof ya da se nti Blakofi me telephone na me sisu ba akoma wo mo me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 604122 0504 604122 Makram. That's the prophet Joseph Mensah and Oten and Kano. What is Empano Abre? What the powder be bedjas were not in ye. We are crack man wire branty. Ano depa na sabre de Ewiase Mu Nsem enwa na ugusu aka krabi na fe ye de kwawie na ansa ne ye bekono me becha mema ni nyina de ena becha mema ni nyina de ni nyina sa mema ni bi wo ha sabe mpreduasa wa mu be ma na ye se koma dru ba bi no pe won support mu adwo so kra wonya de ne sa primusa Denesa primusa no ahunu ade adwonso besrew so obi ahwani na ohwe udua no obekasa na small boy na ahye trouser kese sa no na sese one kasa no your body is bigger than your body bomode is odu no be kiremu e mejefo medimafo etiase medimafo afie Medimafo Heba Chasa Medimafo Heba Clinic Medimafo Heba Clinic Udimafo ene ojefo eba ko pe on the betime diamount sa pepe na waji wa free yare a wo yare enum nokore ya kwa ne kwa twokomo kakra doctor mo akwa ba na pom ti say I'm Beatrice from Poyamwa, a cluster manager at Barclays Bank, changing to APSA. I'm joining the Love FM APSA fitness walk because a healthy mind lives in a healthy body. Kumasi, come in red and join the Love FM APSA fitness walk. I'm Beatrice from Poyamwa, a cluster manager at Barclays Bank, changing to APSA. I'm joining the Love FM APSA fitness walk because a healthy mind lives in a healthy body. Kumasi, come in red and join the Love FM APSA fitness walk. I'm Beatrice from Poyamwa, a cluster manager at Barclays Bank, changing to APSA. I'm joining the Love FM APSA fitness walk because a healthy mind lives in a healthy body. Kumasi, come in red and join the Love FM Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love from Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's
burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst you keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibility.